Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Bog dej, Lojz! Bog dej dolg življenje, Zinko. Ja, Lojz, no. Je kašenga vraga z velikimi rogovi spati danes srečo, da imaš take želje. Neč vraga, veš, mal sem se zamislil nad tem, da imam jaz velik dela. Jo, pa človek mora delat. Koga bi človek brez dela? Ja, jaz, na primer, bi dal odpoved, pa bi bil nezaposlen. Veš koga? Tebe je danes res nekaj obsedlo, da imaš take butaste ideje. Neč butaste. Včeraj sem bral smrtnice. Ena je bila kuharca, en je bil mehanik, en je bil šofer, vsi so bili neki po poklici. Ja pa dobro, Lojz, pa to je normalno. Koga si pa ti mislil? Ja, nikjer ni pisal, ta je bil nezaposlen in to mi je dal misliti. Tist, ko dela, tist umre. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku.